magoranne dayok na binatur. Diri hasne alak si malungon. Jadi takas doon humbani orang tua sapari. Das kubani sonarion ang guboy ilistarihon. Alani mabudaya. Ase ulang mago para daton khas ni hita si malungon magoran ni dayok na niatur lengkap ma izon marbunga raya. Dana magoran ni tak siang-siang pa siang paruhuran. Izon malengkap tari dama ase siang mo paruhuran siang mo parjukian. Dana dayok na niya turon pe sonay sonon ma para tur ni parajukian ni haganup na manzalo. Ase boy riyak mangakon na sa keluarga na martonong maranak boro na hujape lopus ni boy do ipadason. Ase ulang lupa na siyam manlestari honon ya nyumbah nami anak-anak nami haganup agijape marianan iseluruh dunia on. Ase dah na siyam bahwa penting ilistarihon. Jadi tersonon makira-kira na boy dah na siyam tak proses nilang palay paganjang kanami. Proses niyon manadok jadi manok kanay dogijon garap-garap manamin nalaho jadi tok-tok hani kan tapi lang pala na paaguhon husin. Manton ko na bumbu ni sangge lawas. Dong humaizon kalapa matahan ni satan ni. Jadi ang godong naman panginduan ta isip nanti siapapun nanti yang mau orang-orang tua yang namanya berjiwa si malungun ya sirni uhur yang bentuk macam mana pun ini bisa kami siap melakukan dan siap dipesan. Ya itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan. Madayok na niaturay, nitak siang-siang. Bani haganupanay, perlu beton hanami, dia itu pa horas mabata ganupan.